Kama unaota watu waliokufa, wengi ni watu wako karibu ama watu ambao unawafahamu, usije ukapuzia. Haraka sana, chukua Biblia yako na notebook, nikuelekeze nini ambacho unapaswa kufanya. Fungua Waebrania 9:27, nasema mtu hufa mara moja, baada ya hapo anapata hukumu. Hao watu unaoona kwenye ndoto waliokufa wala sio wenyewe wamerudi. Kuna uhusiano kati ya watu waliokufa na watu waliokuwa hai. Hicho unachokiota kinaitwa roho za familia, ambayo hutumia sura, sauti, tembea, hata muonekano wa wale watu ambao tayari walishapoteza maisha. Wengi wanaota hizi ndoto wanapitia changamoto sana nyingi, wanakuwa ni watu wa hofu, watu wenye magonjwa mbalimbali, watu ambao kila wakijaribu kufanya vitu wanakwama, nayaona matokeo lakini hawawezi kuyashika, na ni watu ambao wanapenda sana kuuza vitu na kwa bei ya hasara. Sasa wewe unakwenda kumwambia hivi, Mungu, Bwana Yesu, naomba uweze kunisamehe. Ninasimama kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, kila roho za familia, roho za mizimu za upande wa imani kwetu, upande wa baba, upande wa mama, ambazo zinatumia sura za watu waliokufa, mahali popote mlipoketi kwenye mwili wangu, muda wenu umekwisha. Tokeni mara moja, achieni kazi zangu, achia biashara yangu, achia afya yangu, achia nguvu yangu ya kumiliki. Maneno yoyote yaliyotamkwa juu yangu ambayo yananifanya mimi nibaki kwenye kifungo, leo hii hayo maneno ni batili kabisa. Utakwenda kuona sali hivyo mpaka hizo ndoto utakapoona zimeisha kabisa, na utaanza kuona mpenyo kwenye maisha yako.